empaka zitebekanisiibwe n'ekigendererwa ky'okubuurira enjuru kurabira omu mizaano hamwe n'ebyeshongoro kandi n'ez'abakazi b'abakristaayo. Okurugiirira aha Reverend Kiriza Gillian ori omushuganisa w'abakazi ahabwa obureeberezi bwa Ankole, empaka ezi niziija kuhwera kihanga aha kutunguura eby'okubuurira enjiri omu kanisa ya Uganda. Empaka ezeetabirwemu amarisa nagonka aha marisi ikumi agari omu busabadiikono obu kandi Katete esingire n'obubonero 362 Orisenti mbarra ebiire yakabiri n'obubonero 306 hakurataho Kakiika kandi Nyamutyobora ebiire yakana. kandi twina amasiko ngo Gureta Mbarara Kidikonare niyo rasinga uburebereza abo kuba training yitirimu nemara kandi na weakness za history ubwaba ni burabura mu kace twaza kubwiyamu Gureta Mbarara neza gumizamu yesindire mpakezi n'intekateka nzo kuzana province nenza kubasinga ruhanga ry'umuhizi wayite ezirabireho nizija kwetaba omuzobureberezi kandi abarara beho bajwekera ha rurengo rw'ihanga omurana mirembe omugana makuru oburisa bwa rwibano bashitamise Reverend Jennifer Chembo omuhirwe mu ntebe kandi aba bamusimira habwo kuba umukozi wo mujinya kwetera omuntu okweteyisa kandi harimo n'ebyo kuburira kwebyo kukirira okukwera tumwahurira ngo twasiye muri Isawu 13 omu myaka nka 30 na n'omushobo ey'urwibareki eberireho hatobonako ruhanga akasimba gutorana Reverend Jennifer Chembo nk'abacara kandi to twabire ntushaba ubanyuma y'emirimo y'ikora cye ubureberezi butudekatekeho nitobujidare rindero bwatutekaho simo mureberezi wankore abo tutorana kugira ngo tuba barisa babakazi kandi shaba umukore ko nabwere hanga kumize matutungure akatumarira umukorera kandi okora iki tenganda inkuru yitundi tukorera hamwe twena kandi umuntu witahavuza ubona nitumushemererwa tumukwatiraho kandi Chembo bwija kuno atabanya muri twena turi kuno ahabwa TV West ndi Era Akiza na Ali Waswa.